Edeni eche Nsawam Adogyiri na mrashobedwani awo emportable for Frank ano dompre yekasa idie Pakro ekwan no chese wa hyase etwa eya homamusi yempagya kwan mi ye ye sene betimi aboa na emportable force wonsom ebedwo mo ewo kwan bone ho Wabra honorable anodom prede na dodi nsam etudwa no kire se bosha MPP aban ehye ye nyina wodi so woye adwumaden so se ne be ya ebeboa ama manfo ho so etime atom wo kire mfinhia nan kuraga na mampani enyan nanso nhyehyɛ ye bebre no de agufom a woye se ne be ya ebeboa ama man enso empuntuo ne nkyekyere ye no etime akototen ti akwan we die edemakoma so ye. And it's historic. It's the first time now at a contract over 14 kilometers. You're buying it me awarded. I've been see time with that. The first time I see an media. President Kufosi Kokoji wa media no. And I ban bonnie so about 2 sika no yeni biara. This time they be the sika. You're buying an cassette to wabu no kakran nyansa kwan so no dey here. Now the twemu kwan say you nko ha. Photo bi obodan okọ abego hu. Free Adogyiri ko orem 36 kilometers ekoso na contractor kroya and na wo hwe ahwere da man kwan. The last time I ahwere ase da man kwan 1960 and na you so ya wo de wo kwa no kwa na mawie hwe be mawie drainage anesa it when you na twam for the mehu sampa kufa aban papa the Ghana for titiri no me entire aban echi na de oye no onye den onye binka. Deputy Minister of Local Government and Rural Development, Honorable Osei Bunso Amoa, or also Ekasa Fasa and Samuel. Contractor in a very short time. According to schedule. Na road na back to the normal state and a better state. Yes, so one about so according to the baby ano amana remember my eno echi ana UTV kase yebopene amanfo bia owo mpotem ho ye no motwetwe enkomo ana wo kire omani so nsam se so kana omo ye no endo afemienu ena kwane ni na asai ye ko Pakro ye nye kwa ye dibe ko Pakro ye ko Nsawam ye nye kwa ye dibe ko Nsawam enti sesia aban pese obeye kon maya ye pesa so obeye kon no maya ebe wa ha chepa enti ye kon bia so wo mo en na kwan ntumi ye den ye man ye nam so na enye kwa road ni nye kwa maya shocks ni spring ni ade ni na enche kwa na ade na asai ntama de bia na ye problem enche kwa na tawo na fo so magic car na se kwan ni nye enti me fa mo car ni ye den en fa so eno ni problem pa